na Ghana manti kwasi e wo kitchen ho sabre ye sua se de ye Aweasu ene bi fe no ba for besi ana ban for besi ye nkate ye hihye mu no fine pa o nam fom a unya nu bi a o ba wie na aka no adu fie enti ye sua ne ye enkura titi fie sa no ma o ye bi mo a o te ho a o wi a o bra o beda ati ase enti ye go kitchen ho kwasi aye krado ye nkɔhye embra kwasi wote menka. Okay. Fa Emra Adom kitchen. Yegu so e wo Ghana mountain emu si akam se ayebosumi mu nyina ye Ghana ennuane ema ahwefo ne etiefo ehunu Ghana ennuane awodo ayewo ye bia bibinti ye ni afaso kakra. Ene yara so aba eye Adom kitchen. Eba be Ghana aduane foforo bi ama amanfo ehunu se Ghana ha nnuane bebre ene wanom. Na kakra bi na to bi a ekom de entini aputu ni akokope eno edi. Eti mi wo Ketrene odiye fa aduane ya ye babe no ene anopen de aduane ye babe ye ne ma be ne babe ye ti wohwe o TV na hweso buze enima ne nyina na se good table ne so no ti ekaguma na se ye kwa na sa we ye nche ho papa na wawi a o kwa ma bokọ de nyame adom ye de yame se ne anopen so no de na ye ama hwefo ye Aweasu ebi mu frɛ no Aweasu ebi mu so frɛ no akpeti ayen crying and ebe mu frɛ no banfo bisi eti akane be na ye de eka bom ayesa aduane ye wo ye bromore aye dry one na yanyam ye de ye akple ye wo ye sugar ye wo ye salt ye wo ye nkate ene ye nutmeg ye nsu ene ni oil eno ana ye de eti boye bi obi wo no pese oye bi e wo fie eti akwasi makwa kodu fie na sami aka sam pese me bi na matoto sa aka de we nyina wa bobo so nyina me ye de na matimi aye ama banfo bese na manfo wi omani age no me so matimi ama de aye de sa mpacho ka me ho na ye nko before no obe wuru wonsa woni gloves obetumi wuru wonsa na wa share gloves ni fefe ye freso a ye be fa ye akple no they are good silver name. Depending on quantity now, opesa we no. Do now we no. We are the ensu your battery and nutmeg. We are optional. Upa na odi gum penso a battery. Upa unfan gum, but a money flavor anti. A money yenham. Okay. It's nye bebre. Enya bebre kakrebi. Akrebi ewia ye de ensuo no enti ye be ye ne te say ye koko okay ye ne koko ni wia ansa ye be go ye bowl mu na ye de dry esam ne bi afra okay enti se aye wia ese se ekoja so enti say na ese wo ye no okay enti temetuase a ye chinchim no se ne o beka kokko a wo ye no no se de be ya aba bia wom bia be free mu sa pepepe enti o wi a na waso wuja no okay enti banfo bese no na ye no wonim ye ahwe se ne bia opie ba bia na akye so ye Ghana ne otimi akye se Ghana dwenye fufu banku akpele ne toza afene nko a we nso ka ho bi ba cha ye de sugar ne begum sugar ne na ema ne ye de ebi mu wo ho mu mpe sugar bebre nti kakra bi se na ebe ya ebe ma na ye de na so entini mu na ka me se koko de nka wo ka em so ka akra sa na de we ne kura gum na we de sugar ne kum preko wo de begum preko se na ebe ya wo ya eno ane se wo nunu mu okay na de salt no so egum and we dey any entini ne se chire nyina afa ba cho ani ni nuane adunle adunle process na we ya na ediye okay te chire so kakre bi okay na entini de enchine ne se chire nyina afra se na ebe ye de eti se wo ye mori koko anom okay aha wo de ni nyina aka ho eno na ema ne ye de nse se ebe so ye ja no ti e banfo besina na ye no
Afi wenya na yi na wiem. Obegu so anu no musa but o hwe na mu ye dindodo a obetimi di nsuo ni bi aka ho. But it is a process ni nyina ese ne o ka umore koko sa pepepe. It depends on how pen no. So pese mu ye dia eno wo wankasa ho. O pese mu ye mrenso no so wankasa ho no. But say emu ye den powder so akra befra. Se ne be ya mre ama o because o wi a o di begu bo mu na o di we ni bi ye akplen eyi ni bi agumu se na be ya ubenya no ubetumi abo aha eti afia menya na Easter entwaso no nye aduane tie nyina ahwefo ehwe na follow se ne ye no ede ekọ se na be ya maka cho se ye pese ye ma se na be ya onko a ofie a ubetumi aye eti ne ye sha se ma hunu akande yi a obekeka abomuo etumi abeye sa banfo besi a ye ho adwuman enema abeto sena betimi asusu nema na wode egum no etise na wode kaka cho no asikyire no e depend se na wope wasikyire de fa obu a wompa asikyire bebre wompa ne sa na paso wan se ne wope na bepe obi su pa asikyire pa na so wan se na so pen pepepe but eyeso be se ne wanka se betimi asitu wo na watimi adi amana ye ode eti afia minya umo ema anko ba ye hwese ne ye banfo besi ede afa Adom TV nie Ghana Mant enso nie Sabre wo ye kitchen ye banfo besen ana Aweasu ye besa akọ no ho biem na fe ye bedu ho no na ye hunu bebi ebesie na yawe yeso wi a wo bre mi bie na menka hwe